mwaramutseho neza mwese inshuti bakunzi bacu mudukurikiye ikaze makuru yo mu rukerera turi kuwa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025 muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rukerera humvikanye amasasu ku misozi ya Karenga hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FARDC ari kumwe na Wazalendo. Turakubwira kandi ko muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira FARDC na Wazalendo bongeye kurasana n'abarwanyi umutwe wa 23 ku misozi teganye na Runingu. Turaza kukujyana muri teritwari ya Rucuru tukubwire ko imirwano yiramukiye ku musozi wa Tongo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FARDC bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi. Muri aya makuru turaza no kwerekeza muri Maniema tubabwire ko indi mirwano hagati ya FARDC na Wazalendo yongeye kwicirwamo abantu kugeza ubu hamaze kubarurwa umuntu umwe hamaze kubura ubuzima abandi benshi bakomeretse. Uraza kubisobanukirwa neza. Turakubwira kandi ko imirwano mishya yongeye kubura hagati ya FARDC na Wazalendo ni mu mujyi wa Uvira hani muri Kivu y'Amajyepfo. Tshisekedi yangiwe guhura na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ibanga rikomeye nk'uko yari yabyifuje akanabisaba. Usabe rero bwe bwatewe ishoti. Ibi ugiye kubisobanukirwa neza hano muri aya makuru ni Kwibendera TV. Nitwa Mukada n'amakuru bahayemo ikaze risesuye n'amakuru ushobora kugiramo uruhare ubana natwe. Like yawe witerekaho, subscribe wishyiraho hasi aho niba ari bwo bwa mbere ugeze hano cyangwa ukaba wari warabyibagiwe. Mu gihe ukora subscribe hano Kwibendera TV tukwibutsa gukora kuri akantu kameze nk'inzogera iyo gakozeho butaha amakuru akwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka rero munyemerere ibintu tubigenze gukiya mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Nizere ko mwaramutse neza, nizere ko mukomeje kugira ubuzima bwiza. Twinjiye rero ku munsi wa mbere w'iki cyumweru dutangiye. Reka twinjirane n'amakuru kugira ngo niba ugiye mu kazi cyangwa mu zindi gahunda ugende umenye uko ibintu biramutse hirya no hino ku mirwano cyane cyane ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Muri teritwari ya Masisi niho twanzikiye amakuru muri iki gitondo. Amasasu yongeye kumvikana ku misozi ya Karengane hagati y'abarwanyi b'umutwe wa 23 n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Kuri uyu munsi tariki 29 hagana amasaha ya saa 10 z'iki gitondo ongeye kumvikana imirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'umutwe wa 23 n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'igisirikare cy'Abarundi ndetse na Wazalendo. Niko umusozi wa Karenga ni muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangazwa n'abaturage baherereye muri bice aravuga ko amasasu akomeje kuba menshi akaba yatangiye kumvikana mu rukerera rwo kuri uyu munsi, akaba rero n'ubundi ngo akomeje kugeza n'ubu tuvugana. Mu gihe kandi aya masasu arimo kumvikana aha abasivile benshi ngo barimo guhunga bagana mu bice bitandukanye bya Kicanga, abandi berekeza mu duce two misozi
ya Busumba. Umwe mu baturage baherereye ahangaha yavuze ko ngo imirwano yari ikomeye cyane, aho ngo bumvishije ibisasu biremereye bimanuka mu misozi ibyo bigenda ngo abibomborana, agira ati byatigishije agace kose. Kugeza ubu ngubu ubwoba ni bwose mu baturage. Kugeza ubu nta mubare nyakuri w'aba arasiwe muri iyi mirwano uramenyekana, ndetse ni byaba byangijwe n'aya masasu, cyane ko n'ubundi amakuru aturukanga bivuga ko ngo imirwano ikomeje ku mpande zombi. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, naho turebe uko biramutse. Haravugwa amasasu yongeye kumvikana mu misozi iteganye na Runingo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi agana saa 11 z'iki gitondo, amasasu biravuga yuko ngo hatangiye kumvikana ku misozi iteganye n'uyu musozi wa Runingo, ni muri Uvira, ni hagati y'abarwanyi ba FARDC fatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Aha rero y'amasasu ngo akaba arimo guherera cyangwa se arimo kumvikana neza mu gace ka Kiriba, ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bari hafi ahangaha baratangaza ko amasasu ngo yatangiye kumvikana agana ku isaha 11 zo muri iki gitondo, akaba ngo kugezana n'ubu ngubu akomeje kumvikana muri ibi bice. Ibi rero ngo bikaba byateye ikibazo gikomeye ku baturage, bakomeje kugira ubwoba. Hari ngo batangiye guhungira mu misozi ya Gatumba n'ahandi hegereye ahangaha. Ubuyobozi buherereye ahangaha ngo nacyo buratangaza, gusa ariko amakuru akaba avuga yuko ngo umutekano muri ibi bice urimo kugenda uzamba kubera yuko ngo abaturage bongeye kugira ubwoba. Turimo gukubita tubangura muri aya makuru, mbibutse ko ari amakuru ku Ibendera TV, n'amakuru abanziriza y'uyu munsi. Turi kuwa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2025. Reka aya makuru tuyakomereze muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko imirwano yongeye kwaduka no kubura ku musozi wa Tongo, ni hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuri uyu wa mbere hagana saa 11:35 za mu gitondo, amasasu ngo yongeye kumvikana mu gace ka Tongo, ni muri teritwari ya Rucuru. Ubwo ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bongeye guhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu ariko amakuru avuga yuko ngo amasasu n'imirwano itangiye kugenda yikomera cyane, kubera yuko ngo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo nibo binjiye batangira kugaba ibi bitero. Hanyuma rero ngo ubwo babigabaga ku barwanyi b'intare za Sarambwe, abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo abahise batangira kwirwanaho, dore ko ngo ari imirwano yasaga naho itagatinze ibirindiro biherereye aha ku musozi wa Tongo. Imirwano rero ikaba ikomeje, kandi abaturage baherereye ahangaha ndetse n'amakuru aturuka ahangaha akaba avuga ko ngo amasasu y'intwaro ziremereye yongeye kumvikana mu rukerera rwo kuri uyu munsi mu misozi yose ihana imbibi na Bwito. Reka dukomeze n'aya makuru, dukomereze muri Maniema. Tubabwire ko imirwano yongeye kubura hagati ya FARDC na Wazalendo, ikaba yiciwemo umuntu umwe, bandi benshi
bakaba abakomeretse n'imirwano nayo yatangiye ku munsi w'ejo bundi kuwa gatandatu ikaba ikomeje n'imirwano rero abarwanyi ba Wazalendo buwise General Bukuyu barwanye n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC muri Lubutu Centre. Kugeza ubu rero amakuru aturuka aravuga ko umuyobozi wa teritwari ya Lubutu mu ntara ya Maniema yatangaje ko umuntu umwe yapfuye yaguye muri iyi mirwano, undi agakomereka ku ruhande rwa FARDC, kandi agakomeza avuga ko ngo umwe yakomeretse ku ruhande rwa Wazalendo ndetse ngo n'umusivile umwe nawe arakomereka. Kugeza ubu tuvugana abaturage ba Lubutu Centre bakomeje kugira ubwoba bukomeye. Biravugwa yuko ngo hari n'abakifungiranye mu nzu banze gukingura no gusohoka kubera iyi mirwano. Biravugwa kandi ko abarwanyi ba Wazalendo ngo bari bagambiriye gusahura amaduka abacakirana rero n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Imirwano rero uyobora gutyo. Iyi mirwano ngo yatumye hapfa umuntu umwe ku ruhande rwa FARDC, umugore araraswa arakomereka nk'uko bitangazwa ibitangazamakuru bitandukanye. Nkuko umuyobozi wa Lubutu abitangaza rero ngo inyeshyamba za Wazalendo zanarashe amasasu menshi mu kirere ubwo zavaga muri Punia, aho zishe abandi basirikari babiri ba FARDC ahitwa Iyumbi kuwa gatanu tariki 26 Nzeri. Amakuru avuga yuko ngo ahangaha ngo hari nukuvuga aha muri Yumbi ngo aha baba Wazalendo abatwaye intwaro z'igisirikare cya leta ya Congo FARDC nyuma yuko ngo abahunze. Aha izi Wazalendo ngo zarashe amasasu menshi mu kirere, abasirikare ba FARDC bamwe ngo barahunga, birangira rero ngo banatakaje intwaro z'imbunda. Izi Wazalendo rero ngo bazikubita ku mugongo abarigendera berekeza Iyumbi. Lubutu iri tsinda rya Wazalendo ntabwo ari ubwa mbere bahagabye ibitero, kubera yuko abamaze kuhatera inshuro nyinshi. Abashinzwe kurinda parike muri Mayiko bagatabara, bikarangira rero izi Wazalendo zongeye gusubira inyuma. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gukomera muri ibi bice, ariko ku rundi ruhande igisirikare cya leta ya Congo FARDC kikaba gikomeje nacyo kugaragaza intege nkeya mu kurinda umutekano w'abaturage no kwitwara gisirikare imbere y'izi Wazalendo. Reka twerekeze aya makuru. Mirwano mishya ya FARDC na Wazalendo ni mirwano yongeye kubura mujyi wa Uvira. Abantu batatu bakaba baguye mu mirwano mishya yongeye guhanganisha ingabo za leta ya Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Ni mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Amakuru aravuga ko mu bapfuye harimo umusirikare umwe wa FARDC ndetse n'abasivile bagera kuri babiri ku ruhande rwa Wazalendo. Amakuru avuga ko iziyita Runyuki ngo zagabye igitero kuri iki gisirikare cya FARDC. Umukozi wa societe civile yo muri Uvira yitwa Andre Byaduniya yavuze ko ku ruhande rwa Wazalendo ngo hari umurwanyi wabo umwe wakomeretse. Intandaro y'imirwano mishya ntabwo ngo iramenyekana kugeza na n'ubu ngubu. Reka twerekeze New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubabwire ko Tshisekedi yatewe ishoti
imbere ya Perezida Donald Trump ku busabe bwe ngo dore ko yifuzaga guhura na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ibanga rikomeye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump biravugwa ko ngo yanze ubusabe bwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wamusabaga guhura nawe mu buryo bw'ibanga. Amakuru avuga ko umubonano wa Tshisekedi yasabye mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhura nawe ubwo ngo abari mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ya 80 yaberaga i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Loni. Nkuko amakuru abitangaza ngo umukuru w'igihugu cya Amerika Donald Trump ngo ntago yigeze yemera guhura mu buryo bw'ibanga na Perezida Tshisekedi nkuko undi yari yabyifuje. Amakuru akomeza agira ati Perezida Tshisekedi yamusabye guhura nawe nyuma y'iyi nama rusange y'umuryango w'abibumbye ya 80 yateranye hagati muri iki cyumweru, ariko Perezida Donald Trump ngo arabyanga. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yabereye umuyobozi kuva mu mwaka wa 2019 cyakomeje kurangwamo intambara z'urudaca aho ingabo ze zihanganye bikomeye n'umutwe wa M23 n'uwatwirwanaho mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu mutwe umaze kwigarurira ibice byinshi birimo n'imijyi ikomeye muri iki gihugu. Kugeza ubu ntago higeze hatangazwa ibyo Perezida Tshisekedi yifuzaga kuganira na Perezida Donald Trump, nubwo ariko ngo ari ibintu yari yifuje ariko bikaza kurangira ita amukundiye. Amakuru avuga ko ngo kuva Trump yagera ku butegetsi yakunze kugaragaza ubushake bwo kurangiza intambara ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubu bikaba abigikomeje nubwo kugeza ubu ngubu bitari byagera ku musozo. Abantu rero benshi bakaba bakomeje kwibaza icyo Tshisekedi yashaka kuganira na Trump, ariko ku rundi ruhande bakanibaza impamvu Perezida Trump we nawe yanze kuganira na Tshisekedi. Se no kubera iki? No kubera se ibyo yashaka kumuganiriza yenda bitamushimishije cyangwa no kubera izindi mpamvu? Ibi nabyo umuntu yabyibazaho, ariko kandi ukanabipfundikirira ahangaha kubera yuko nyine kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana impamvu Perezida Donald Trump yanze ubusabe bwa mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu rero ni munyemerere dupfundikirire ahangaha amakuru yo muri iki gitondo, ubundi mbarekure mujye mu kazi. Mbifuriza kugira akazi keza, mbifuriza guhaha mu karonka, ariko abagiye mu zindi gahunda namwe uyu munsi gahunda zose mwerekezaho amaboko nziza ariko zibabere nziza. Hanyuma ubwo gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza. Imana ibane namwe.